Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro kong daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nabasa na ito agnagan iti Olga ti message request ko. Amo na nga ta, asyak ti anak ni Mamang. Naka-online. Ibagak no mabalin ko nga awagan no sa anak lagi diya makasinga. Aday ta. Nalpasan. Ag-reply adagos. Uwan ka no. Mamang, anya talaga tinapasamakan ka. Awagak man langan. Hello, Tita Olga. Mamang ko ni Victoria. Nadisgrasya ni Mamang ang ngangabit ti biyag na. Saan? Mama! Oh, Adelfa. Ako nagsasangit ka. Nakontak ko ti may sangamamog agayim ni Mamang Edja Australia. Impadamag na disgrasya ka no ni Mamang katag ngangabit ti biyag na. Pudno ka nila ita. Tayta tinyawag ni Tita Olga. Sir Honesto. Ikarkararag ta. Asapay ko mag-ispalmat lang ni mamang mo. No saan mo akabaalan tagtrabaho? Mabalin mo pa lang ti agawid. Sir. Maawatan ka. Iti dahito anak mo, ma'am. Saan mo lakit di amayulot tagtrabaho? Isumat lagayam asaan ko ama awagan idi. Masakit gayam. Saan kanupay unay ana imbaghan? Impilit na ti simrak iti trabaho na. Kastuyan tinapasamakan ko ana. Sige. Isagana mo nagiti gamit mo. Itulnog ka di balayo. Agyaman aklangan. Agtaksi aklangan nga agawid. Sige makam mo. Saan ka ngagdanag? Dinto maamon dahito ni Sir Amin. Ay, saan matlangan ngagkalma ti marikreknak. Itay pa'y labi katakastoyak. Gamimpilit ko lang tatimay dito minuyungahan. Tawan matlang tara aramid kaya balay. Arya kata ti kaya ta sa wanda ito yung marikrek na kaya po. Makadadal iti panunod. Saan lalaki din na kahit isumurot ka niya? Di na mapanaw ni Mr. Garcia. Tagda ka nung papanandayin itong madamdama. Makamuka. Nusokalan na kayong tinobyon. Elizabeth, Nalpas ka din di ba nagsasarita yun, Dad? saan pa eh? Madamati coffee break. Ituloy may tagsasarita itong madamdama. Kalpasan na yung meeting, awagak ni Honesto. Bababawi kasi murot ka na kayo. Tapay. Nagpinta sa pagpasyaran liti water park. Sayang, tas sana kinayat ni mamang mo ti simurot. Da kami pa agap apa. Na kayo ukit di. Saan kayo matlangin na makapagkinaawat ah? Saan to mapasamak ti kasta, Daddy? Isuti pang ipapapasak iti kurak ka ni Mami. Ay, ini Adel pati sumugad. Mabay nga ta. Nagsapan nga nagawin ka. Ay, dadalakan nga rudang di pa nagtibay, oh. Apa ni Victoria? Nakasarita mo ka di matlangan na po. Di Tita Olga tinakasarita ka amang. Nadisgrasya ka no ni Mamang. Anya? Ay, Diyos ko man nang ase. Gapot ang sagsagit at matlatan. Pinagawid nak ni Sir Honesto. Anya dahil ito yan na napasama ka ni Mamang Mau. Sumad lang nga madidikrik na kita. Ay, Diyos ko, kasi na kami Ay, kasyam ti anak ko. Ay, tarabayim ko, Diyos ko. At atumanan ti tao dito yung water park. Talaga ang magustuhan da pagpasyaran dito eh.
Aw-awagan ka itay. Namsan nakasungsungbatan. Madam Margot? Nakigtut ka? Nakakita ka niya? Jak namin namnaman nga da kayo itilikodak, madam. Madam, siguro nga agman ni huwag itay. Apay-api na panaw na ka ni Amir. Adda ngamin nang ibaunan na kanyak, ma'am. Dun sandak mat akasapulan. Imbili ni Sir Amir nga agsublyak iti oras ti panangan. Nasikap talaga ni Amir. Ang uray sa dinot ti ayan. Agaluwat kanyak. Anya nga tati kagura ni Madam Margot. Kat awan mat dakas nga aramida ni Sir Amir. Sikamot, tisimong ba't iti awag ita, honesto. Kapay ni Adelfa. Inbound ko iti HR department, sir. Kapampanaw na lain. Nakapagsasarita kami kada Mr. Garcia ken Architect Del Rosario. Iti kami ita na panawan, marugyanan ti pan nakapatakder ti pabrika. Magkaumay kayong to kadinton groundbreaking, sir. Naitatisan ko asigurado. Gaputan na kanita. Sika ti pusgak ang makitulag kada Mr. Garcia ken Architect Del Rosario para ti groundbreaking. Ang mga nagsubli damot ladagos dita. Sige, sir. Agsasarita kami itong arod. Naita lang ti bagak. Bye. Margot. Ang nakamot ka ti abay ka. Ni honesto gayam ti kasarsaritan. Kunak no babae. Anda tayo diti water park. Ano ti tao? Negosyo ti Gapuna, ti pan nakipagkita kada Mr. Garcia ken Architect Del Rosario. Apay ngarot ni Mr. Garcia. Kan anya ti kadda ni Marichu? Sa anak, may padpada ka ni Mr. Garcia. Hindi so. Sige. Agordarak iti sa bali akanan. Kapilitan na nagulbutak kini Sir Amir. Itaag man tla nga dinamag na ni Adelfa. Kanayon ba't kami na makasasarita na? Kumusta nga ta ni Adelfa? Sapay kumatawan da ka sa mapasamak kini Nana Victoria. Lukas taman bilang. Kaasimot ni Adelfa. Agin na dayuda lang nga ruden. Kas jay pala tinapasamak. Dandaniyak matlagan malpasamangan. Gamsan mo pa yakin na raw ti adda ti platom. Mabisinak. Ngam kaslasaan asumrag ti taraon kanyak ama. Dahil ta. Tumtumram man ang tilwam. At talang arudan iti adayo ni mamang. Kasjay pa'y tinapasamak kan ko. Ay. Mariribo ka nakmat. Naman yung araw ti mabalinta po. Amang. Ikararag dalangan na sapay ko ma. Tagimbag matlangan ni mamang mo. Sapay la kumahamang. Anya nga taitan ti mapaspasamak kan ko ana. Ay, rayam ti sumarunong awag da. Bareng num makarwar tumatlangan iti ospital. Wala mang. Agkararaglangan ti mabalinta yung aramidan. Naglagi pa awan imposible dapo. Kat no pagayatan na di ba naging bagadaras ni mamang mo ay mapasamak na dapo. Limagan tirik naggapoy ti dayta nga imbagayo amang. Ikarigatak ti mangan. Ay wala magan ka. Ay nagimas tupay na iti tinulaan iti ba manukalinoto? Uy, si taklawanay. Anya ko mati pa kay ramramanak. Masurunak lang arudan kini Russell. May sapay dito ang nobyo ni Marcho. Kay Chaymat nga minababay. Adang kami lang arudan dito Manila. Makasinarak pailaan kini Mr. Garcia. Nasikap matjelo ka. Amok to pa'y matlaan nga kwarta lang. Tika sa pulan na. Agap-apa kayon sakit di kini Russell, Lisbeth. Ah? Asino? Excelselos kada kayo? Hello? Agsapsapol kan sakit di talaga tiriripo. Awan mo tidakis na itimbaga. Saan ko ano ni Russell, Tita Marcot? Kan saan nga iso tinangawag kanya?
no di ka tinobyo ni Maricho. Saan na nga amo anak ikuyog ni Maricho kini Mr. Garcia? Agalwat ka, amangan no may ramraman ka. Anya, kumahati pa kay Ramramana. No saan mo ko mga insurot ni Maricho ijay probinsya? Saan da kumaanagam amo kini Mr. Garcia? Awan bibiyang ko kadakwada. Saan da ko man asurduan? Ito talaga mo buwis-buwis itak. Panangisakit ken kada ito, Elizabeth. Nasingit nga agayam da Russell ken day jay nobyo ni Maricho saan ka di? Di mo amo, nanya ti pakairamramanam. Langan ni Lisbeth ti makapungtot asungan. Apay nga tamanan. Manang Benji, lugar kayo kadimatlaan ka ni Daddy? Diyak lang mo, ma'am. Or-orayak lang ti awag na. Imanihwanak man pa'y nga rod. No kasapula na kanto ni Daddy, oray panawan naktulatan. Sige, ma'am. Lumugan kay nga rodan. Sa dino ka diti papanan tayo. Iturumulatan ti Manibela. Mapanunot kong tanatan sa dino ti papananta. Indon makasarita na tigayam na sigod na ng atong opisyal, agkikita kami to. Laita, ti may pasigurado ka ni Mr. De Los Reyes. Baban ti tulong na gijay, ago perit manen ti pagminasan ija Hercules. Okay, bye. Ngam nagiti nakalamang abalitok nila kay Sigmundo ti kasukat na. Babaen, kani Kristalin. Itapay lang, arapa-ape kon ti kinapintas na. Binagbagaak ni Lisbeth nga gananan. Tama nga no may ramraman kindi kadagiti at aramidan ni Marijo. Day kemot nga minababae. Ang dala nga rodin nobyo na. Sana mapagkadkadan ni Maricho ni Mr. Garcia. Kita amtim aramidan ti kwarta. Saan ako na mas daaw pa ay Amir? Dalisbeth kan Maricho ti pagsarsaritaan ta. Anya ti problema? Saan ka di? Anasingad nga agayam da Russell kan tinobyo ni Maricho? Kaslamawat akon ti kayat masawan. Ngamsan nga agbidot dagiti dua. Awan ta sino man ang makagaraw iti anak ko. Talagamat ha? Amok anabilag ka. Ado ti kwarta. Nga masapul abagbag am ti anak mo nga gananan. Nakasupsuplada mat nga kini Russell. Tiloko. Di nakit din pinatgan takit daw ko ang makaasidigak ni Congressman Pabro. Ang mura Tan nakaasidigak matlangan kan kuana. Saan nga tanga dadakas nga ibungan to ti asidug mo kadagiti politiko? Nagkit daw na ti campaign fund. Awan problema iti dayta. Sikat ti makaam mo. Ket saan mo nga ro dabagbagaan ni Lisbeth? Sakton, ti makaamoy iti dayta banag. Orayam labit niya Dilfa sa runis to. Manipo di da simbangput kami, manipo di jay kamuyungan. Nagbubuka ni di kwarto na. Amadinong, anyan ti damag kininana Victoria. Ay, day tangarot ti pari ko, tawan pa'y awag ni Olga, gayam na. Ay, Oh, Adelfa, apok. kumusta kan? Kaslang kakapsutak, sir. Amo ka na tagsinita ti pagdaldalanam. Sika ko man ti mangawag iti day dyan ang among agnagan iti Olga. Mabuti lang, sir. Diyak nakasagana iti mamuak kan kuan. Ay, adil pa. Si kanti makamukin ni Saronis to. Sumri ako ni ti kwarto kapag panawang Sige, kayo Amadino. pa. Adelfa, panubok lang dito eh. Ay, uwan gayam, sir. Saan ka di anamon ni Sir Amir anagawid ka nasapa? Saan mo na pagproblemahan dayta? Siya kung ti makaamu iti dayta aban. Hello, sir? Magipagkitaan ka ni Congressman Pabro inton mamin sa nabigan.
Noan yan to ti pagbanagan ti saritaan mi. Amang ano, kadwak to ida nga umay dita probinsya. May panggap ka di iti pagminasan, sir? Well, parang nakasaganan to ti groundbreaking, tapno maminsan ti rantag ita. Titakas na, sir. Jack pinapasyar ti pagminasan. Kanayon namin ti panagtudo na. Tagkalakit ti danom ka ti karayan, kanwaig. Ken amangan no nagregay ket ti dalan. Dahil nga ron ti problema, sir. Bayan nyo, padasek to ti makisarita. No kasano ti dalan na mapanadya Hercules. Kumusta na empleyado? Awan mo't ti problema? Awan, sir. Pagbagami na. Noon yaman ti personal problema da. Ibati da, kanang ti babbalay da. Saan na ngay tugtugot iti opisina. Tapno sana mapiktaran ti trabaho da. Sigurado laki di adipay lang makastrak ni Adelfa. Madaksa naklakat ka ni Sir Amir. No saan na amaamon da ito eh. Di ka nauray asimango iti panganan. Itay simbregak dito kwartom. Nay nakamuleng-leng kamatlatan. Inawagak ni Tita Olga, amang. Ngamsan nakasungsung-batan. Ay, amang ando makumikom laeng abok. Awang ka dit sa bali ang mabalin mo kasarita. Isarunok nga awagan ida, amang. Amang ano jak pala makastrak iti trabaho. Ipakadaklangan ka ni Sir Amir nga agbakasyonak manan. Ay, Makamo di tanong tanak. sana kamot nga tangaong tanaro ibagam tibod na. Kan gabuna. Mabatan na mo't siguro ah. Mabit lang, amang. Awagak ni Sir Amir. Sige. Ay. Aday ta, agriringan ti cellphone na, amang. Agtibtibayo ak matan. No, yati ko na magasya ko di magisarita kang kuana. Hello? Nakaawag ka man, Adelfa. Kamusta? Ada ka di problema? Sir, pasensya kayo lakuman. Gapo iti napasamak ni mamang. Jack pala makastrak iti opisina. Adya ka di tinapasamak ka ni mamang mo. Inyawag namin ti may sa katrabahuan na disgrasya ka no, idi kalman. Grabe ka no, ti kasasaad na. Kahit kasano nga rodain. Dayta nga rod, sir. Jack matan maawagan ni Tita Olga. No, anya nga tanti kasasaad ni mamang. Oo, sige. No, saan ka pala makastrak? Sige nga ron, okay lang. Awan mabalin. O sige nga ron, tatapay papanak. Bye. Bye, sir. Kaslang makagura ni Sir Amir amang. Ang anya nga ron ti mabalin ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. May bagbagak lang ka ni Honesto di Kalman, abagbagaan na nagtimplado. Masaan na nga itugtugot iti opisina ti problema na. Kalpasan na, imawag ni Adelpa. Ngam, no di pala Kalman na namuan na disgrasya ti inana, saan nga roda na si Meraki ti Kalman? Oh, dahil di nga Honesto, anda na iti banag asan na nga ibagbaga kanyak. Amir? Amang ano sa bali man ti panunutan ni Margot. Lumuna, tayo ti panagkita mi kan Kristalin. Ni Adelpa, ti mawag. Taapay ni Adelpa? Inyawag na, ang nadisgrasya ka ni mamang na. Kat saan pala makastrak iti trabaho na. Kasla na isang sangayan kan ka ni Adelfa. Talaga nga adla ka ipapananti amin kan ka. Anya nga ron ti mabalin. Nadisgrasya nga ron ti inana. Ako makamangawag kanya, Krasel. No san ka kaya kasumbatan? Awan mabalin mo. Pisit ka. Oh, pwede mo sumbatan ti cellphone mo, Lisbeth. Talaga si ka, Margot. Nagato bibiyangam. Dahil timot kami na Russell. Saan ka unay nga agsupsuplada? No di mo kaya ti agar-aram kan ka. Saya atam ti makisarita. Manong Benji! Apay, ma'am. Apaman na may tulod mo ni Daddy di opisina na. Agsublikan to dito balay ha. Sublian na. Sige, inakpag digos.
Talaga dito'y Elizabeth. Sa anak ikabkabilang. Makamuka. Madam Margot? Awan mo't gaya man ni Madam Lisbeth. Napaanan nagdigos. Benji, malaksit di opisina. Awan ka din sa bali apapanan nyo? Jack amo, madam. Nakasublin sa amot tan iti probinsya da Mr. Garcia kan Architect del Rosario. Malaksid no ita makipagkita kini Congressman Pabro. Adadamot ka na saan ka amakahid na. Kalpasan na nakapagsalita kayo iti akin kukwa. Iti kumpanya pagtrabaho mabok. Kas lang arod makaguray di jak sumrag iti trabaho amang. Iso nga mapanak samat lang iti opisina. Kung nagmanawagam na iti duwapay agagayim ni Mamang Mau. Amang, ni Tita Olga, umawawagan na. Adaan naman ang tipanagtipal. Isong bata mo. Uwe namang. Binilin kay di kalman abagbagaam nagitimplado. Apay adi mo imbagbaga nga dagayang problema ni Adelfa. Pasensya kayo sir nung nalipatak kayong bagakata kayo. Wano ginagaram tinangiliman. Kisan nga sa sarek ni Adelfa gapoy tinapasamak ka ni Mamang na. Kulam nga ta, adyak mamuan. Imbawag ka kadakwata sir. Siyaklatan tinagdesisyon tapno saan kayo mariribukan. Inton maminsan, jakon kaya ta maulit na ito. Uray sika ti pinusgak amang yamato ni ti kumpanya. Masapo na maamuak amin, ama paspasamak. Wen sir. At dagayam chat ni Adelfa kanyak sir. Sumrag ka numat laeng. Nabainan samot tayo. Padamagan naktulat tang arudan. Noan niya talaga, tinapasamak ka ni Mamang na. Wen sir. Sir, nakadanon tayo niti restaurant na pagkitaan nyo kini Congressman Pabro. Sige, subliam ni Lisbeth. Kuyugam iti ores sa dino kayat napapanan. Awagan kan tulatan. Dito ito kadimat lang ti pagtuntunak kada kayo, sir. Awagan kan tulatan. Ang mga naawisan na kami ni Congressman iti mansyon na. Ang tipod no, ni Crystalline. Tika sinarak ko iti restaurant. Simrit kamot nagpesyon Adelfa. Mabayin kan samat kan si Ramir. Inawagan na kayo gayam. Sinalangan na kayo ka din ni Sir Amir. Awan anyaman na. Bidot ko ngagpeso. Amin na mapasamak diti opisina. Masapol ang maamuan na. Kalpasan na nakasaritak ni Tita Olga. Ingkadang ko nga umayak matlang mga opisina. Ada ka nun itinasaya ta kasasaad ni Mamang. Nasayat no kasta. Saan ka di at inaidanon kan kakat? Grabe ti kasasaad na. Uwan sir, kasta nga ron ti kunada. At least, nagsayang ti panagdandanag mo. Naa sila unay ti Diyos sir. Pudno ti kuna ni Amang. Awan imposible ka ni Apo Diyos no pagayatan na. In-chat ko na Sir Amir. Ipadaron kontakin ko na. Sir, mabalin ka di asyak tulatan ti mangawag ka ni Sir Amir. O sige, mabalin lahat ta. Ate arami dun pelang dito eh. Rumarat biit ha. Makakasakmut lang ni tinalukay. Kalpasan na naman mi kina Adelfa. Naispala ni Victoria. Ay, ingkadangan ni Adelfa sumbrag. Siyapa'y kumataging bagadagos ti anak ko. Kahit makapagsarita danton nga gina. At siyapa'y lakuma. Tama po kaw di sakit dinagam ni Victoria iti anak na. Abinalon na, iti pa nagsubli na, iti balasiw daw. Awan magkayam ni Amir dito opisina. Kung nati sekretaryan, asaan ka nupay na ima? Sa dinungarot, tinapanan na. Ni Lisbeth. Hello? Among nga ka dito opisina ni Daddy, Tita Margot. Nalapsat na ka namin kini Manong Benji. Sika, tikadwa ni Benji, saan ani Amir?
ni Daddy ti restaurant, sinubyan na. Ang kita ta Daddy kini Congressman Farbro. Anya mo tayo no ni Crystalline Gayam ti kasinarak na. Sa dino a restaurant day talispet. Diyan mo. Kinatawa anak. Sa indap na ta cellphone na. Ay, kasan nagpaiso aday di a kristalin ti kinasinarak. Kat saan laang nga iti restaurant ti nagtungpalan ta. Napintas sa pangrugyan. Awaga ko ni Benji. Apagisunto ang makapanaw ni Crystalline. Ang nakanon iti dalan ti mangsukon kerkuan. Umawawag ni Adelpha. Hello? Sir, inlampas ko lang ipapaaramid ni Sir Ernesto. Sakbay nga inawagan kayo. Simra ka matlagaya. Nabainan kan samot tayo. Kalpasan na nakasaritak ni Tita Olga. Impakaam muna nga at dan ni Mama itinasaya at kasasaan. Iso nga inkadang ko nga umayak kat lamang opisina. Nasayaan. Syakton, timangawag kan ka. Awagak ni Benji. Tao may naksukunan dito restaurant. At nakagayam dito opisina, Margot. Sino at talaga ti kinasinarak mo iti restaurant? Awagan ka, ngam di naksungsong bata. Kasano ang masungbatan ka kat imawag niya Delpha. Impaka muna asimrik matlangi iti opisina. Kalpasan na, inawagak ni Benji. Tapno sukunan na kiti restaurant. Diyak ko maagata. Ngam nilispet tinangibaga nga amangan no ni Crystalline ti kinasinarak mo iti restaurant. Aglalo, ta saan ang nakita ni Benji? Makamu ka, nan niya ti panulutam. Basta ti may bagak. Negosyo amin nga raramidak. Saan nakamapawilan iti kayat ko nga ramidan. Sika man namin ti mangibaga manong Benji. Saan mo sigurado? Kada Congressman Fabro ken Crystalline ti kinasinarak ni dati ti restaurant. Kaputa saan ka si Merteo saan ka di? Saan ako na dimano ni ti unag ti restaurant, ma'am? Gaputa saan akayat ni Amir amakitam no asino at talaga ti dinano na iti restaurant ti ngamin? Madam, nagbayagan nga agpapaaya ka driver ni Sir Amir. Saan na nga amo ti agulbod? Amo kon. Tapno maamuan tayo no asino at talaga ti kinasinarak ni Amir. Timot agar-aram ni Russell Cancalis, be? Kat, ano ti kaya tiyo sa unit ti dayta, Tita Margot? Ha? Pambara ako na mga awag kan ni Russell? Ipagarap ng tupay na darignak kan Juana? Margot, nalpas na lang aruda na nagsarita. Saan ka pala amapnag? Iramraman niyo pa ni Benji. Benji, panawan na kami. Sige, sir. Saan na siya ti pabasula, Amir? Tutupamat ni Lisbeth. Ay, Jack, amok ka na kayo, ano ah? Naliday ka simbang paet. E dinto nakaragrag sa kapoy manaw. Kalpasan ni padamag ni Olga na ispalan ni Mamang Mao. Ada akon itilugan nga agawid itay nagchat ni Tita Olga amang. Saan ka no pa yan nakariing ni Mamang? Ay, kat bayam latata makainan na. Di napatag. Impatalgad lagi ti doktor nga dan itinasayata kasasad. Wan amang, jaklat na maikat ti panagdandanag ko. Ay, saan mo nga ba napampanunutan unay ni Mamang Mao? Saan ko nga ron amaliklikan na panunutan amang? Ay, kas lang iti sango mo ti balay ti ay agpuspusin na alugan. Ang mga nuni unis today di ay. Amang ano isungag pa iso amang. Awan pa'y ngamin itay nagawid kami kani Camille. Nakipagkita kano kada Mr. Garcia kan Architect Del Rosario. Mabalin ko kamang ipabigat dito, Adelpha. Ngam imayag iti balayo. Pambarak timang kumusta iti kasasaad ni mamang mo. Saan kano pa yan nakapuot, sir? Isuhan, nalidaya kasi mangpat. Saan ka nagliday? Masapol amang namnama ka nga agbyag ni mamang mo. Sapay ko, mas, sir. Malagip mo ka di pwede di magakkan ka.
Akaduan na kamang pasyar iti pagbinasan. Uwan, sir. Idi mao kami ni Sir Amir. Pasyaran dan to kano kuma. Kaduanan ni Congressman Fabro. Kaano ka diti papantayo? Intul Sabado, awan trabaho tayo. Masapul amay pamuspusan amamuak. No talaga ni Congressman Fabro di kinasinarak ni Amir. Saan amabalin amasikapan nak? Amok, no anya dagiti kayat na agunutan. Uray pagtitinulungan dak dito'y balay. Kaday tamo tabeti. Saan na nga ta ama panuno? Amabalin nga ikugtarto ni Amir. No saan nan akasapulan pa. Katnimot Lisbeth, kaya't na nga ta. Ani Kristalin ti sumarano nga ikabalay ni daddy na. Idinto nga ubing dayjay. Nagistayan ako na igalis ka dagiti dadak kalabat bato. Di matla makasublin ni Sir Honesto. Kunana itay amang pukan laang iti kayo apag sarukod mi amang balasiw iti waig. Kasla ngamin imapres ti karayan. Makatudtudo matan. Ada tao iti balasiw ti waig. Kasla ni mamang. Ni mamang agpaiso. Agtarong dito yayan ko. Ay! Ni mamang! Nayano dan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ada tao iti balasiw ti waig. Kasla ni mamang. Ni mamang agpaiso. Agturong dito'y ayan ko. Nayano din! Mamang! Mamang! Nayano din iti napres ni mamang. Awanan ni mamang! Mamang! Delfa! Anya di mapaspasama kang kaabok. Nagtagtagay na bak. Ay, tagtagay na ko ni mamang. Diyos ko. Delfa! Sige, uminom ka tapno mabangaran ka. Agi ama nakamang. Apo agigtod kon. Anya ay tinatagdagainap mo. Kin mabutbutang pa lang dilangam. Kasta unay pa inlingat mo apo. Naitagtagainap ko kampay idi. Anapan kami ka ni Sir Honesto iti pagminasan. Iti ilalasat ko iti naapres awaig. Nakitak ni mamang iti takdang. Nagsublitap na tulungan na kabo malasyo. Nayanod. Ay, apo aya. Nga po na ito, hindi pa nang pampanunod mo kini mamang mo. Anuan niya lang ito, hindi mapampanunod mo. Sakbay ngay nak mga opisina amang. Padasag nga awagan ni Tita Olga. Ay, sige. Nagsubliak pa lang agad na. Ala, sige, pagkalma ang tarik na mapo. Inton bigat pa lang aron ti panagresesyo ti Kongreso, Kongresman. Baliwak to nga ron ti umawag. No kaano ngagsasangot tayo. Nasaya. No iti mansyon ni Mr. De Los Reyes ti pagsasaritaan tayo. Well, kaya't nalaunang ngaglukat man ti pagminasan ni Hercules ket na kayo ka ni Mr. Antonio Alviar ti pangnamnamaan na. Sige nga ron, Congressman. Bye. Naibaglangan, tagmay-may saklang iti roof deck. Tadikat ko man nangag ni Margot, tinagsaritaan may ka ni Congressman Fabro. Maduktalan na. Asana talaga ni Congressman Fabro, ti kinasinara ko di kalman. Apay, Honesto? Sir, kaya't ko lang ipakamuka na kayo. Ngayon doon bigatan ti panang sarong karak iti pagbinasan. Nuwan niya talagang ti kasasadi jay.
Agyaman na. Nakasaritam ka din na Mr. Garcia kan Architect del Rosario? Itigal man, sir. Pagkamontak to ko no inton groundbreaking. Awagag to ni Mr. Garcia. Tapno mapakamuandak itinasapsapa. Itikasta. Makapagsagana ka na imbag. Talagang tinakin ka na dyan, Russell. Hello? O sige, inton malam. Kadwa talaki din ni Maricho, katinobyo na. Nga may pakpakaw na akon kan ka, ha? Sa anak nga ginumit tinasanger. Dito, inidip kon. Sa anak pa'y kaya manamikat. Ni Russell sakit di na imawag kan ka, Lisbeth. Talagang sasaan na ka nga inggaan. Wan, isa pa gusto ko manlangan. Nakapanunod ka matlagaya. Wan, amo ka sa balit ipang panunutam. Nagawis ni Russell, ngagpasyar inton malam. Kadwak da Maricho kan tinobyo na. Malagip ko gayam. Saan pa nga amo tinobyo ni Maricho nga da sa bali akarelasyon na? Awan bibiyang ko kadakwada. Ay, nagpintas tiriringak. Iso na singpetak kada kayo ita, Tita Margot. Narigat mat ngamin no kanayin tangagap apa. Mabigatak pa sakto agdigos. Ay, saan nagsigsigurado da siya, Russell? Ti amo na nga ta, katsak ka mo, ti saksak bayan. Nagpakuyog ka ni Manang Benji. Iso pagsaganaak, anaimpag. Good morning, sir. Nay magabigat mo mata, Adelfa. Talaga na pintas ni Adelfa. Ngam kaslad na problema na. Sir Honesto. Adelfa, addan adlaw ko kan ka. Kaslawan ka ganay gayam. Madmadi ka tirik na. Tsak pa lang amin malipatan tinay tagtagainap ko. Oh, may ipapanitian niya. Adda tayo kang pa iti wahig nagturong iti pagminasan. Idi makitak ni mamang iti takdang. Idi tumapog ko mamanan iti wahig tapno sabtanak. Nayano di tinapras sa karayan. Gapo siguro itinalao sa panang pampanunot mo kan mamang mo. Day tamat ti ko na ni amang. Wan gayam, anyan ti madamag kan ko na. Pinadas ko nga awagan ni Tita Olga. Ngam sana simbong bat. Padasag tumanan nga awagan inton break time. Agtrabaho ak pailaang. Makamo kan to pala dito eh. Makipagkita akan Architect del Rosario. Matuloy tayo kadimat lang inton bigat. Matuloy ta. No desidido ka lakit di asumuro. Sakbay mapanday di opisina, Benji. Adan to pa'y papananta. Sa dino ka di, sir. Tapno, amok ti pangiturungan itilugan. Kat maliklikan tayo tinairot at traffic. Talaga traffic Italy di Ortigas. Dan, agrabrabay kayo di opisina yo? Depende. No awan pa kimitingak. Apay ka de. Napilitan na kay manugot iti awis ni Russell nga agpasyal kami. Kadwak matkit di da Maricho kan tinobyo na. Agpakuyog kakadi ka ni Benji. Kumadad, Nasaya at tamom tagsakbay. Oh, Benji. Awagan nagtulatan, ma'am. Nganya oras asukunan ka. o sige. Ijay tulatan balay da Maricho, ha? Sakbay ti alas 5. Masapol nga dakan to ni Jack. Kaya po tinalabas sa padang pampanunot ni Adelfa ka ni Victoria. Natagtagainop na pa yan tinan. Sapay ko ma, tanasaya atan di kasasaad ti anak ko. Tapnawan mo tan di pagdandanagan me. Kaya malagib ko, inton bigat sa ti susurot ni Adelfa ka ni Honesto. Nababat mang kita di pagminasan ako nada. Kaya awan ba't nga tatidaga sa mapasama kiti babanda di ay. Masatuta karumarat na makabannog iti kinatrapik na. Awan tumot lang ti aramidak iti opisina ni Amir. Amangan, no agsinungbat kami manan kapo iti panagselselos ko. Umawag at laangan iti opisina da Honesto.
Dahito yung cellphone ko latan ti aramata. Adakar pangag amang kumusta iti kumpanya. Uray ibagbagada, asaan kami nga agasawa, asaan kami pa'y anak kasar ka ni Amir. Adeta, agriringan. Amir Holdings, good morning. Adelfa, apay asikat ti simungbat. Siya ka talaga di agsukbat ka nagitiawag dito opisina. Trabaho day ta sekretary ni Sir Honesto. Kan awan ni Sir Honesto ta nakipagkita ka ni Architect Del Rosario. Kat, kumusta dita opisina? Nasayang man, madam. Ngamno na problema. Ni Sir Honesto di ad-adda makamo. Masansansamat ti panagsarita na ka ni Sir Amir. Tiyak magustuhan data na udi nga imbagam, Adelfa. Aniya ti kayat masawan? Awan ti bibiyang ko? Sana kasta ti kayat ko asawan, madam. Awan gayam. Kumusta ni mamang mo? Tsaka mo, madam. Saan pa yasim mong bat ni Tita Olga? Ibagam tulatan ni mawagak. Kan amangan no anya lagi tanti ipulpulong mo kini Amir. Kui daw kakaniyak. Langang pelang ti mariribukan. Kahit mo kadi, agpasyarta pelang. Kuha nga min, sir. Imawag ni Madam Margot. Saan na nagustuhan dagiti insungbat ko iti saludsod na. Kat binalaagan na. Kunana ako'y dawak kanuno agipulo nga ka ni Sir Amir. Bye-bye ang latan. Awan lang at maramidan na. Kumusta gayam, Adelfa? Naawagak matlaang ni Tita Olga, sir. Nakapuot ka nun ni Mamang. Naragsak ka ko mga rod. Nang runak at makasaritam to ni mamang mo. Narabiyan ka nagawid, Amir. Sa napanampay lang ni Benji? Pimanang mutladakos. Inururay ko pala kami ni Benji. Intulnog na Dalisbeth kan Maricho. Iti pagkikitaan da kada Russell. Pinalubusam ti anak mo? Balasang di anak ko. Masapula makipula-pula na saya at kanang iti agar-aram ken kuana. Magustuhan matlagayam ni Russell para iti anak mo. Gaputa ka sa pulam ni Congressman Pabro ang lolo na. Anya ti sasawag. Nakaasidega ka ni Congressman Pabro nga awan na itulong ni Russell. Agyaman, tap pinalubusak ni Lisbeth. Kuy daw. Tiyak kaya tabastusin na ti anak ko. Nakariin ka nun ni Mamang Amang. Saan ka no ang makasarita na sayat ni Tita Olga? Agsisinublat da ka no kadagiti daduma agagayam damang sarong karkinkuana. Ay, agyaman ak Diyos ko. Tinapataga po. At dati tinatalga na kasasaan ni mamang mo. Ay, makaangis ka ni tinalukay. Sapay ko ma. Tainton makapapigsa ni Mamang. Kaya't na ako nakasarita. Nay, abay kumasan nakakaita kasarita. Manipod nagsubli ija Australia ni Mamang. Saan kun anak kasarita pay? Saan tayo lang rod anaamon anang sakit? Kan nakiktot tayo lang ni dinamon tayo ana disgrasya gayam. Ay, sikala ko man. Di makawawat ka ni mamang mo Ngamit atawanin pare ko. Nalabit na amiris na mutlang di bidutnan. Iswa, dagkala pagyabanan tayo. Nasaan na natay? Mailiw akon ka ni Mamang Amang. Patpat gagawnay ni Mamang. Itilaksid asinupring ko ti panangiturong na itipiyag ko. Gapo, tasan ka kumatimao dito'y lubong. No saan nagabukang kuana? Sige, Amang. Sumray ka ko ni ti kwartok. Sapaan mi kano ka ni Sir Amir ti agrubot amapan ija Hercules. Naibagta da dito iwegon ni Architect Del Rosario ang nagluganan tayo, Adelfa. Tawid na kano dito kinilolong na. Kastigayam ti dalan dito'y. Pasag adaras ti malabsan. Naibagkat di ata saan na nagalis. Nasa mag-akakaw-kawayanan tinalabsan tayo itay. Ngam, ijay abanda, kabambantayan. Kan nakalbumatan. Gapo iti panagtroso kadagiti napalabas sa dekada. Naimbagkat di ata na kontrolon ti panagpukan kadagiti tadakkila kayo.
Wano, gapo iti pagminasan. Adelfa, Sir, sorry. Sigod gayam abos iti akin ko iti pagminasan. tarigagayan pailan ni Sir Sigmundo ti panag-operate man ti pagminasan. Ngam, agdepende dahi ta iti desisyon ti gobyerno. Nasakit ti ulog. Sanak pala ko mabumangon nga. Mabisinak. Ay, tsak mo nga minuni nakapangan iti Rabi. Got pa nakabartek ko. Nabartek kay di Rabi Elizabeth. Naimpag, kay nahiyawid mo pa ilang tibagim. Naimbag, tanapanunod ko tinagpakuyog ka di Manong Benji. Diyak kumakayat yung minong ng pinilit ng ni Maricho. Agan anad ka lang. Amay, di amon, diyak amon, di saksak bayak, tita Margot. Amok nga niya ti pampanunod na may panggap iti dayjay. Sanak mo nang ipadpada ka da kayo? Palagipan ka? Kastakit din ti sungbat mo? Amo, kasana pa nang isakit dagitang ibagbagam kanyak. Sandak man nga lilawan. Panawan ka man langan. Nasaysayat pa eh. Ha? Tsak kasapunan ti anyaman nga ibagaday ta ang Margot. Bugbagak lang rutin ni Lisbeth. Tumangsit pa ilang. Uno, nadlaw na nga ta. Ajak napasnag iti panang bagbagak kan kuana. Kaya't ko maleksyonan ni Lisbeth. Tapno maksayat ti kinatangsit na. San palubos ni Amir nga dadak sa mapasama kiti anak na. Sa tinadlaw ko kini Lisbeth. No saan na akayat ti lalaki. Talagang ataywan na. Saan na paingata na padasan ti nakinobyo? Baybayak malangan. Nagas-es adagos ti waig. Pagat gurong lang ti kinaadalam ti waig. Edi nagkukuyog kami kada Sir Amir ken Benji ang wanawan iti pagminasan. Nakadaadalam ti waig. Kas to iti lugar anay tagtagainap ko ini. Ano tinadak kala ba to? Adelfa, kumita ka iti dayjay abanda. Dayjay ti pagminasan. Adayo pa'y gayam. Ngam saan tayo nagbayag? Pumanaw tayo matladagos. Napartakanag na dagiti kakadwata. Nakaadayudan. Sir Ernesto, nagalis dagiti bato. Yung baglakid din tanatanggal ka adagos. Amangan anak ko man tinapasamak kin ka. Diyos ko, puriyak lang na parang kani Sir Ernesto di pa nakakita ko. Talaga ang nagalis dagiti bato. Saan ka mo mibibat kanyak? Aging gaas saan ta makabalaso iti takdang. Adalam iti da ito'y apasat. Kanit na apras. Basta saan ka mo umibibat kanyak? Pasok ko kan amang dinaw, nadadak sa mapasamak kin ka. Nagdadak iti bato iti da ito'y hawaig, sir. Si bibiyag dagiti abato. Kaya't ko asawen, dumadakkel pa dagitoy. Kahit umaduda. Ape Adelfa. Anyak na pasamak mo. Nakadala po sak iti dakkel abato, sir. Nadunor samat ng dagiti ramay ti dapan ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nadayo ti bantay. Labsam ti doa abantay. Sakbay madanon ti pagminasan. Kukwagayam tagnagan ni Sigmundo de los Reyes dayay. Ay wati dalya sa atin da. Mabalin nga ti dahi to yagundaway. Nakadanon dan. Kansan mo't nga dabay-bayan ni Unisto ni Adelfa. Ay, malagip ko manan ni Victoria. Yapay ko mata makasarita minton. Kanya mo dahito yan. Aglalaw ko mati malaglagip ko.
Saan nga griring ti cellphone ni Onesto? Noong natuloy da na panin ti pagminasan, nakadanon la siguro itan. Kat amangan no awan signal. Imanlangan kristalin ti awagak. Sabado lang nga rodan. May kapay lang amin dito yung opisina. Sino? Ti kasarsaritam iti cellphone mo? Awan, ni ko ma-honesto. Ngam, saan mat nga gring ti cellphone na? Amangan no natuloy da na panin ti pagminasan kat awan signal igay. Saan ka di nga agbagbagyo ija Ilocos? Nabayaga saan na nagtuno. Iso nga hindi mawag ni Onesto. Imbaga na amapanda ijay. Oh, nasakit samot na kiti saka Adelfa. Numuna ta dayo piti pagnanta. Imbilid ko kinirod ni itay nga alaan da itila dawon ti pagbinasan. Ura isudan ti agtuloy. Ikarigatak ti magna, sir. Kayat ko ang makita ti pagminasan. Kan agpapicturak to. Tapnada pa kalaglagi-pak anadanon ko ti Hercules. Sige. Ininayadan ka nga ro ti magna tapno saan ka amarigatan. Makadanon talat ta. Aldaw gaya man. Mabisin ka din. Ija itong pagminasan nga agmerienda tayo, sir. Dandani pa kitin panggal daw. Saan tayong agbayag dito, Adelfa? Ang mga numarabyan tayong agawid. Tapan na lang nga rodon kinita ti pagminasan idi. Imbaon pa lang ni daddy ti manong Onesto. Nakadadayo. Nagkrikat ti dalan. Amang ano yung surot na kit din ni Adelfa, Lisbeth? Tanya kumaga po sumurot mat ni Adelfa. Ang selos sakit din ni Lisbeth. Amang ano agapa kami tumanin na sudra. No, nyakit iti pakibibiyangan ni daddy. At nga ta nakalamang agamang. Saan tayo lang nga mo nagpaiso? Malaksi di pagminasan ni Kristalin Tigapuna asaan ang makapagkadkad ni Amir. Di mo ibagang agselos ka, Tita Margot. At dan samat nobyo day dya, prinsipe. Naglawag ayam da ito'y apagminasan, Sir Onesto. Kaslasan ang maumpot ti usok as sinarag tayo. Isong imbilin ko arumar tayo langan. Saan lang na nga usok, Adelfa? Ngem ko na nirod ni Anarpog ka no. Gapuanan ti panagginginid na idi. Agkit tayo gak. Lumalagip ko na hindi panagginginad na. Manggapon amang langap ti tangatang. Isong arad. Makatudtudan. Kakadwa, saan tayo na ginanapay? Ang mga numamitan tayo. Nawatiwat pa itidalya sa atin tayo. Sir, katno agrig ka iti dalan. Di saan tayo na makaawid? Umaykan. Saan ka din anaut-ut ti sakam? Saan mat, sir? Ay, nakaala ka lang nga rodo iti pakalaglagi pam. Ubingat pa idis istoryaan ni amang daytoy apagminasan, sir. Diyak namnamahan na madanon ko. Agduha-duha ak no mabalin pa nga agaw pero iti pagminasan, Adelfa. No ipalubos ti gobyerno, no ape asaan pala ang irupman ni Mr. De Los Reyes. Dakkel siguro ti mapaspastrek na iti pagminasan, sir. May sa kabaknangan iti sububok kalapagilyan. Napatagkan ko na dagiti pagminasan, ta konsentrasyon na kadagiti negosyo na. Iso ti masayangan launa iti daytoy. Ado kayam ti amo ni Lisbeth may panggap kini Kristalin, Amir. Saan na lang ibagbaga? Di ka di Kristalin, tinagsarsaritaan niyo? Uwan, ni Kristalin. Ada ka naman nobyo na prinsipe. Saan naman amay baga no anya pagilian tayan daya prinsipe? Diyan lang London tamok ang napalan na. Saan mo ka di maaklon nga da nobyo ni Kristalin na prinsipe? Margot, Di kayat ko sawan. Saan ka amamati nga da nobyo na prinsipe? mabalin nga paiso na ita. Ad-adan tumaran na bumaknang ni Mr. De Los Reyes. Gapoy iti dayta na ibagam adda atap ko. Nga, anya? Ngamne, saan ta napagsaritaan na ita? No, isuti ko na. Hindi, sige. Amangan no, dahi taman ng tisaan ta pag kinaawatan no, ipilit ko. Panawan ka nga, Rodan. Ay, awagak man kit diti may isang amiga. No matuloy matlang ti pasken, adarayan mi inton malim no bigat.
Ay, agtudumatan. Kaya pala ti oras. Ay, oras sinapadadil pati pimanaw jay pagminasan. Ang mga wadda na pailangan ti kawatiwatan ti dalan. Nabasada lakit din. Ay, damat kidilugan da ang awan mo diding na. Salbag at didayalugan. Sapay kumatawan da ka sa mapasama kadakwada. Tanagalis lakit di tidalan. Ay, Diyos ko ay. Ay, tara ba, ayam kumati apo ko. Pimbig siyang titudo. May baglakid din ta nakapanaw tayo ni Jabantay. Kaslag bagyo matan. Nagpigsa ti angin. Nabasbasa kayon, sir. Datape lang bagyam ti pananutem. Saan nabalik kanyak talalaki Naan-andor ti bagik. Saan kayo anaruam ang matudtuduan, sir? Kan pasaray matuduan kami kani amang ijay farm, idi ubingak pay. No kasta, nabayagan di farm nyo? Sumagmamano pa'y latawan. Kabakiran da ijay idi. Kan nagatang ni mamang ti sumagmamano apaset na. Mamati ni Tita Marcot. Iti na istorya may panggap kini Kristalin. Kat may tanong na lakit ti kini Daddy. Nasayat mat? Tapno saan nga ituloy ni Daddy ti panggap na. Ma'am, sa dino ka diti papanan tayo? EJ Mall? Saan nakto pampanawan ha, Manong Benji? Kaduan nakitiunag ti Mall. Amangan kid din marana kay Jenny Russell. Saan mo kadaan ang nagdaya nagbusina, Benji? Dumsaan ka pa lang iti kotse. Inkaloktan ti gate. Iloklokato ti security guard ti gate, ma'am. Lisbeth! Kita, ti dumdum saag. Ha? Ni Russell? Ha? Nagbayag kan tumit ngamin, Manong Benji. Apag isumat gayam kang katipantalon kan bado. Ngin sagod ni Victoria kanya kadi nagbakasyon sa Ronistao. Ay, saan mo taon nga isubli na ita? Kukamaon. Agyaman naklauna ya madinong. Ibusag lang dito kapek, tamapanak ton. Ure ta nagsardangan ti todo. Agan anad kay ti panagmanehom, Sir Honesto. Agyaman nak. Saan ka matla malamin iti pan nakatudo, Madelfa? Itay adda tayo ijabantay. Kastaw na iti panagtigirgir ko. Ay, italang mananagtudo. May baglakid din tapi manaw tayo iti manglangab. Ayan, ibusag ko na ito kapek. Deta. Mapanakon. Awagan kan tulangan, Adelfa. Puno nga to, tinistorya ni Elizabeth kani Margot, may papan kani Kristalin. Kaslag dua-dua. Saka mo niyan tinakapamparunutan ni Elizabeth iti na joy. Pag-ata paklakit nga ron. Nga da iti balasiw taaw, ti kunukunadaan na lima na kuweba. Ang nakailimangan na iti balitok nila kay Segundo. Nga tao nesto. Payasaan nga umawag. Nakasangpet naman tanti ko na. Uno na ba? Limot Lisbeth. Okay nga ta. Hello. Hello, Dad. Kasarita yaman ni Manong Benji. Nadyak magapagdabal. Tumpag iti sao ni Russell. Tapay. Kaya nakapanawan. Imbaga kami ni Russell ang panawan na kamilagtan. Kat isunton ti mangitulnog kanya. Ited mo ka ni Benji ta cellphone mo, takasarita. When, Dad? Hello, Benji. Hello, sir. Adaywam da Lisbeth ken Russell. Tapno saan damang gagtipagsaritaan ta? Saan ngagkibaltang na dya Russell? Sakti makalaman na. Naadaywak idan, sir. Dumngag ka na imbag iti bagak. Saan mo apampanawan ni Lisbeth? Mawatam? Sige, sir. Rumarak langan dito yung restaurant.
Saan ko apanawan ida? Ag talinaid ka dita unag ti restaurant. Kumita ka iti sabali alamis sana pagyanam. Naitay nawaya ang makita mi da. Masapol ang nakasagana kay tanyaman ang mapasama. Bigat gaya man. Nalawagan ni Tiruan. No kasta, saan nga inumawag ni Sir Ernesto? Uno, tsak lang at anang nagti pa nag-ring ti cellphone ko. Kita man. Awan man. Imbaga na kami ni Dikalman nga awagan nak. Nabanog nga takas kanyak. Malagit ko tinapasamak idikalman. Kapo iti pa nang tanggal na kanyak. Nagdagkat ti bagini. Apaya kas ti matan ti marikrig nak. Kasla kailaw ko ni Sir Ernesto. Adelfa! Amang, bumangon akon. Kaririing ko laang. Bigat gaya man. Ay, naradaw ka man na nakareng. Bueno, nawagan mo ka din ni Olga. Saan pa'y amang? Nakaturugak mat nga mina ni Derabi. Awagak to yung madamdama. Ala ka rin. Umay ka nga rin na mamigatan. Sabay lang kumata makasaritatan ni Mamang Mau. Napudno kamat nga agwardyaan niya, Benji. Saan ka la, driver? Pinanawam ko malatan da Lisbeth ken Russell tapno makapagwayas da. Nagtungpalak lang itibilin ni Sir Amir, madam. Aniya? Ay, overprotective launay ni Amir iti anak na. Kan ni Madam Lisbeth tinagungat a panawak. Iso nga inawagan na ni Sir Amir. Saan nakadiakayat ni Russell? Diyak mo, madam. Saan na ka makibibiyang iti dayta? Nadlaw ko, napilitan lang ni Ma'am Lisbeth asimurot. Awan na aramidan na. Tayo may mat ni Russell ditoy. Oh, apay Benji. Elizabeth. Nakita ta tayong agsarsarita, madam. Ang mga no agatap kiti nga isuti pagsarsaritaan ta. Saan nataan ang nagbenji? Kan balagan ka? Saan nak nga ipulpulong? Mabutang samat laang ni Madam Margot kini Lisbeth. Natangsit ngamin. Kurang laangan na sa pagan na. Nukwati agsyuman kin kwa na. Nasakit ti bagbagik. Itala nga mariknak ti bannog ko. Kita man ti sana nariwan. Opisina mat ngamin ti ayan ko. Epekto nga tamat ng ti panakatudok. Wen gayam. Inkarik ka ni Adelfa. Nga awaga kita. Jak mat. Mr. Amir. Hello, sir? Kung timawag ka ni ka, inuray ko itirabi ang padamagan nak nga di ka na uray. Pasensya kayon, sir. Nalipatak namin. Nakaturugak. Kaslam narigat sa talagang ag-operate man ng pagminasan, sir. Huwag kayam. At na importante kay bagag. Inyawag ni Crystalline, kaya't nakakasarita ti lolo na. Kasano nga din, sir? Talaga na ingat na dya alakay. Noon niya ti kayat na, masapo lang matungpal. Naimaglakit din tara kapagtulag kami ka ni Congressman Pablo. Papan kami to makisarita ka ni Mr. De Los Reyes, iti mansyon na. Nulakit ipalubos ti gobyerno, sir. Uray, napasyar mo magtan ti pagminasan. Sige, sir. Ipatulod ko to iti messenger yung dagiti naalak aladawan iti kasasad ti pagminasan. Nasaya. Day tanto ti ipakita. Siya kon, ti makamoy ti daytoy. Sige, dayta lang. Bye. Bye, sir. Mas dahawak kan Sir Amir. Ape atul tulungan na ni Sir Sigmundo. Tapno aglukat man ang ti pagminasan ni Hercules. Adda nga takayat na agun-udan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Sigon ka ni Honesto, narigat ka nun nga agupirit ti pagminasa ni Hercules. Sigon ka rito ladawan ngayon patulod na. Napanggayam ni Honesto iti pagminasan. Talaga, napudnukan ka. Ken igapo ka ni Mr. De Los Reyes. Sana ang mapagkid ka na. Ad-dapay, asaan mo ang mapagkadkidan nila kay Sigmundo? Saan ka di? Bigatin nakmanan. Awan na kasi titumulong. Kasta kami ang negosyante, agsisinararay kami. Malaksit ka ni Honesto. Kasla ad-dapay sa bali nga inawagam. Kas pamanagnet, ti doa cellphone na nakaparabaw iti lamisaan. Kurang pa deta. O relatalo ti cellphone ko. Talaga nga adu, ti kasarsarita man niya. Wow! Nagseksikan iti dayta akawas mo, Lisbeth. Nalabi ta kasta ti kinapintas ni Loribel idi kaubingan na. Talaga asik ka, Margot. Tita Margot ko nakmanlangan. At naugalim amang datali ti mood ti tao. Bigbigat! Ha, kasta ti bagbagam kanyak. Mangliwat ka kumamat, ta Domingo ita. Awon gayam, Domingo ita. Nagtulag kami kini Maricho ama kimisa. Wow! Sana all! Amuyo gayam ti ruangan ti simbaan. Ngam apay, akasta ti kawas mo. Awan bibiyang mo. Ha, katsi ka. Di ka makimismisa, san ka di? Kat, ibagak man na, awan bibiyang mo. Orean niya ti kayat ko apagbadawan na isuot. Saan nagmat kata makita ni Apo Padi ti kasi suot ko? Kat di nagmat kata pakibiyangan? Saan nakaskada kayo? Iso nga ipalagip ko lang ha. Mabalin ka di? Saan mo adakdakamatan da di Loribel? Bir nga samlatan? Katorisi ka! Di ko nam saan ka ang may turod a birngasan? Ha? Margot? Ha? Saan mo man adadaalan ti aldaw ko? Ni daddy ti kayong ingas ko. Saan kiti adadya a Loribel? Mama ko na lang nga inak iti sao! Nauray ko matla nga umawag ni Sir Honesto. Abay, kastoy ti marikritnak. Hello, sir? Hello, Adelfa. Pasensya ka, no di ka naawagan ni Dirabi. Lalipatak. Inkarit pa mag-awagan ka. Awan anyaman na, sir. Amo ka na banog kayo kas kanyak. Bigatan na nakariihingak. Awagan ka kumaita na kariingag. Ngam imawag kami ni Sir Amir. Nagsaludsod may ipapaniti pagminasan. Imbagayo ka di kan kwa na kimuyog kada kayo. Saan? Basta, mabalin ka di asukunan ka iti balay minton malam. Mapanta makimisa. Sige, sir. Ni Camille ko mati awisak. Nga makadwa na matinobyo na. Ore Domingo, traffic lang ta. Nakarkaro man na traffic iti Domingo, sir. Awan trabaho dagiti mga opisina. Isu nga, adu ti tao ka dagiti mall ken dadun mo pa'y apagpasyaran. Malagip ko. Bigbigat itay nagpakada ni Lisbeth. Saan nakakading inawagan? Saan mo, sir? Kinayat namat tinang maneho iti kutsena. Ti pampanunutag. Amangan no maranaan manen na dya Russell. Talaga saan nang enggaan ti anak ko? Napintas ngamin ni Lisbeth, sir. Talaga anapintas. Imala kanya. Ti kinapu daw na. Ket natawid na ka ni Loribel. Kastamot ti sukog ti pamagina. Napintas nga ron no kastagam, sir. Ag kakapintas. Dagiti na nobyak. Ada modelo. Ada pa'y anak ti sigod a senador. Kaya na nga itong opisyal ti armada. Ngam ni Loribel tin kasarko. Ni Margot. Anya nga to ti bagana. Hello. Kunak na saan ka rumor ita a Domingo, Amir? Inabasan nakit di. Kasano ngagpakadaaken ka kat naimas titurog mo? Adalang napadaga papanak. Saan kami ngagmayag ni Benji? Ammo kaya, naimbag ko man no saan nakakanunungan ni Benji. Makaumat ti panagat atap mo kanyak. Nawisir ka. Di mo mat ngarod kayat ti sumuron.
Ay, hindi masak kayang tinatulog. Kanya ka dito orasan na ba ako? Alas 3 iti malam amang. Masapol mat nga miniyagi na na kayo. Tanwad kayo ijay farm. Saan kayo matamat maturog iti aldaw? Ay, agpalpak labasit. Kung kunak ngam na iturog kumatan. Ay, sa pulin ti bagi. Kadar aramidon na. Ni Sir Honeston samat day jayan. Nagsapan? Tsok pa'y nakadigos. Imawag ngamin itay. Kat inawis na kamapan makimisa. Ay, kalata nagdigos. Tas yakon ti mangilukat itiri daw. Wen amang. Naimbaga malumiyo, Amadinong. Nakalukot jigit, iswas mo kaklatan. Ay, san gaya man nakarikap? Ay, dumaron ka Doon tata, di man na. Sige, tugaw ka. Urayim ni Adilfa. Nagdigos labi 8. No, mabalin, Amadinong. Awagan taklatan ni tinagan ko. Tawan tayo matayo opisina. Balag ko gayam, kumusta mo ni Nana Victoria? Ay, saan mi pa yan nakasarita? Ngam sigon kini Olga gayam na. Nakapsot ka no pa'y laeng. Ngam ti pakaragsakan mi. Awanan ti parikota nalasatan na dyan ang aksidente. Nasaya at nga ron kasta. Apay, saan ka di pa ana umay abroad? Tapno, makadenna na kumamat ni Adelfa? Kotse. Talagang sakit yan sursurutan na kahit ang mga nanaranan nagtakit-kidnap. Nalasindak na tanganak tibak nang ang negosyante. Ikarigatak nga awagan ni Manong Benji. Agpatulong at kankwana. Uray tadamot yung cellphone holder ang nakakaputi ti dashboard ti lugan ni Daddy. Ikarigatak nga awagan. Hello, ma'am? Manong Benji, adamang sursurot kanya ka kotse. O may naktulungan. Anya? Sa dino ka ditayan mo, ma'am? Adda kami ngamin kina Sir Amir dito'y Paranaque. Nagadayaw kayo. Sige, sana balen. Sige, Mang Benji, bye. Ay, baka mo ditan. Kawanan na makitak na dyan kotse. Awisan ka kumamang malami Jemol. Ang padasan taman na dyan kunada, ijay ka rin dara nga agisar serbikano iti batil patong? Sige sir. Makaumamot ngamin ti panganan kanayon miya pang panganan ka ni Camille. Kaya't mo ka diti pansit batil patong? Padasig aramanan sir. Honesto ako namlatan. Uray siyak, jak pa naramanan day jay. Kaya't ko apadasen. Marmarwam kayon kadagiti taraon dito'y probinsya, Sir Honesto. Pudnot ako na, Madelfa. Dito yung ti lugar ko. Talagang ipapati ni Sir Amir ti agnegosyo dito'y probinsya. Papagbigdakan lang. Aging gaita, awan damay. Dayjay mo't kami na Benji. Kabuting na ti agibaga kanila. Awagak ni Amir. Imbis ko mang awisin ng agpasya. Adita. Margot, mangmangan kami kada Benji kan Lisbeth di restaurant di mall. Talaga ka di, ani Lisbeth, ti kadwayo? Kahit mga kasarita, nadlaw na kami nga da sumursurot kan kuha na kotse. Iso nga imbilin ko, nga kikita kami di mall. Nakasuplada mo't namin. Nagasatlaan, no pasakada iti dakkalagatan. Kasanon, no ginundawayan da sa patayan da. Anya talaga ti problema ni Lisbeth. Kinasarita kita'y makasangpot kayo ng kinusilapan na sa nagtanabuto masimbra kiti kwarto na. Uray da kami kadi Benji. Saan na kami akinasarita, itay adda kami iti mall. Saan na pa'y kidi anaganas tinangan. Anya nga minti na pasama. Adda ka no kotse, anang sursurot ken kuana. Kastaw na tinervyos na itay madanon mi.
Amangan mat no dayjay arasel ti agpanggap amang kidnap ken kuana. Kasladyak pati na itangatap mo. Apo ko ti congressman, agkidnap. Kan may sa nasingad kami kan ni Congressman Pabro. Ngam asino nga rod dayjay? Saan mo napagparikutang na ita? Sumreka ko ni ti kwarto ta. Sanda kayo amakibiyang. Makamukayo. Agmulagat kantulaangan Amir. No agdadagas ama pasamak iti anak mo. Nasayaan mo. Tapno ada pagnakman dayjay ababae. Adelfa, kaya't mo ka dito agpasyar iti igit ti baybay? Sakba nga itulnog ka? Inton maminsan laangan, sir. Nasipngatan. Kan Domingo ngamin. Ang mga no awagan na kanan ni Tita Olga kat makasarita ko ni Mamang. Sige. Inton bigat lat nga ruden. Ulitek manen. Sursuruan ko mati mangawag kanya kitinagan ko. Naruamak ngaminan. Ikarkarigatag. Day taman ti kunak. Uray anya ti mapaspasama kiti biyag mo. Masapar nga umisum ka, Adelfa. Tapno, napimpintas ka. Sir? Sir manen. Sige. Itulnog ka nga ro din ni Jibalayo. Ang mga nusigsigaan na kani Ama Dinong. Nadlaw ko aling mambasit ti rupak itay pinaranak ni Sir Honesto sa dinayaw na ti kinapintas ko. Kasla, jak may ladawat ti mariknak a kinaragsak. Idi kalman pailang ang nariknak daytoy, kabayatan ti kaadami iti pagmisaan. Daytoy kaling ti kunkunada nga ayan. Ni Manong Honesto, anyo ta ti marikrik na kanyak. Adelfa, apo. Nagluto ak lantan. Di kamatan mauray. Amangan ko nak no, nangan kan. Kasla, jak nga ron makapangan amang. Nabsugak ngamin iti minerienda mi a pansit. Ay, ala. Akat sakto lat nga roden di mangan na ano di ka manganan. Sige, aginana ka nga roden na po. Huwag amang. Jak amuno anya talaga tinapasamak, madam. Ti istorya ni Lisbeth kada kami. Nadlaw na kano ti kotse nga nang sursurot kin kuana. Numuna ta agraira kano dagiti sindikato ti panagkidnap ken kidnap por ranso. Kas iti may sa ako ti anasarakan da. Aging gaita. Birbiru ken da paylaeng ti mapukpukaw a babae a naglugan iti kotse. Sana kaskarina agarawanda ni Lisbeth, madam? Pagkunaam iti dayta Benji. Gaputa kabuteng da ni Amir, tamabigbig a negosyante. Adun san ti napapainan na nga agar-arem kan kuana. Tapno sana na maulit tinapasamak iti kalman. Masapol nga na bodyguard mo. Ay! Diyak kayat nga damang kuy-kuyog kanyak iti papanakdad. Saan nakamit nga rod akanayo na makuyog ni Benji? Basta, diyak kayat. Saan kumanatang kan ti ulom? Anya nga rod ti kayat mo ama aramid? Diya ka mo no sino ti akin numero ti dayto. Kas nagdwa-dwa ka mang sumbat. Hello? Kaya't nak akasarita ni Congressman Fabro? Sige, iawat mo ti cellphone ken kuana. Congressman, kumusta kayo? Kinapuno na damdamagan na kayo na Mr. De Los Reyes iti. Sige, umay kami nga ron inton malam no bigat. Ayam ada sa bali kayat ko adamagan. May panggap ka ni Russell. Ang may damdamagin nyo rin ni Congressman. Saan nyo gaya muna yung makitkita ni Russell? Kastan sarang iti agtutubo itan. Okay, awagak nga ron ni Crystalline. Tapno mapakamuan na ni Mr. De Los Reyes. Tapno masaganaan na ti panakipagkita tayo kenkwana. Bye. Dad, dahil tinaglagipan nyo. Diyak kayat ti the bodyguard na. Mawatan nyo? Ayam, iha. Basta! Pinanawan na kon. Kasanungatan, numaalo ko'y kula kumanga agada li di probinsya. Nataltalgad, di kasasar na iya Amo kon ti aramidag. Awagak ni Jack. Dahil tilagan ti amok apamuspusan.
Tapno masigurado nga awan pagpiggadam, ti kakaisuna nga anak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbagtanda ka dito yung manang Benji. Kuyugin na. Sa dino pa lang ti papanan nyo, madam. Rabiin. Anya rabiin? Anya lang ti oras? Ang, ma'am, nalipatan nyo ka din tinapasamak kyo? May saka mat. Kaduan na kung nasaan, ha? Sige nga rod, madam. Saan tayo kung mga agpakarabila unay? Urayan naklabiit. Tagpakadak kini Sir Amir. Di dati tiga po na, no apay akayat ko termuar. Sagpakada ka pailangan ko na? Saanan? Anya? Hoy, balagan ka manong Benji, ha? Di ka nagsalusod. Trabahom lang, ti mangimaneho kanya. Sinapak tinaginta, tadyakon mang rabi ipay. Ngam, sa anak mo ta makaturo. Ni manong unesto ti sumipsiplot iti panunot ko. Apay nga takas to iti marikriknak. Kabayatan na bumaybayag. Mariknak ka sumingsingad kami iti tunggal maysa. Oray kaskasano. Babaan ka ni manong unesto. Ininot ama kay liwliwagak. Aywan gayam. Padasag na awagan ni Tita Olga. Nasa pagaya manakaturog ni Mr. De Los Reyes, Crystalline. Ibagam tulat tangarudan ken kwa na. Nga umay kami kan ni Congressman Fambro di Tamansonyo in Tunbigat. Sige, bye. Ni Crystal iti inawagam iti cellphone. Well, imbilin ko ken kwa na nga ibagana kan ni Mr. De Los Reyes. Makipagkita kami kan ni Congressman Fambro in Tunbigat. Kunak man no nagdadanon kayo iti restaurant iti. Well, ngambaliwan mi kanot kag sa sarita. Saan ngagsardeng nila kay Sigmundo? Kaya't na ngagtultuloy ti operasyon ti pagminasan iti Hercules. Pigsa ti panagatap ko. Asaan ani Mr. De Los Reyes ti kinasinarag na iti restaurant iti. Talaga ang masapul ko ni Benji. Awan maggayam ti kotse. Napanan na nga ta. Awagak man kiti. Masapul akatulag ko ana impang. Aday ta. Agriringan ti cellphone na. Hello, madam. Sa dino tayan mo, Benji? Kasarita ka kuma. Ngam awan mo ti kotse. Adaak dito'y bar and restaurant dito'y Pasay, madam. Pinilit na kami ni Lisbeth. Sana pa yan nakapagpakadak ni Sir Amir. Saan matgayam nga amo ni Amira nagkuyog kayo kini Lisbeth? Gundaway mo na ito, Benji. No nabartagan ni Lisbeth, adda ka di pa'y maramidan na. Sir, ipakaamok lang kada kayo nga da kami kinilisbit iti bar and restaurant dito'y Pasay. Saan na ngamin akayat ngagpakadak kada kayo, sir? Dahil talauna iti dayawag ken ka, Benji. Napuno ka talaga kanya. Talaga natangkan ti ulo ti anak ko. Saan pala nagnakam tinapasamak ken kuana iti balam? Dahil tangarot yung bagaking kuana, sir. Ngam kinagura na. Diyak ka no makibiyang ta driver la ti trabaho. Sa dino tinamnama mapapanon nyo? Dahil tatisaan ko nga amo, sir. Agawid kaming tumatngatan. Kastilan tantaramida. Baliwan na itong awagan o sa dinunto pa iti pangawisan nakin ka. Sige. Inidipan ni sir ti cellphone na. Ang saya at agsubli akon iti ayan ni Lisbeth nga gininom. Tiyak kabailan nga aramida ti indurog ni Madam Margot. Talagang agkinkinurad ang agsyuman. Patayan naklakit din ni Sir Amir. Nugon dawayak ti balasang na. Talaga ka niya saan ka uminom? Ano, Benji? Amangan no, jak makamanihon no nabarte ka kakasking ka, ma'am. Masit lang nga ta. Ma'am, papanan tayo kadipay. Awanan.
Nagorderak lang iti may sapay ako pitang arak. Agawid aton. Yung saan nga di bala iti pagawidak. Mapanak iti bala ni Mami Loribel. Nakasaritak ni Tita Olga iti rabisak bayan naturog ak amang. Baliwak nga awagan inton madamdaman. Tamarang ka no makasarita ta ni mamang. Ay, apo, nagsayatin no kastapok. Ay, kumusta ka nun ni Victoria? Nakapsot ka no pailaan. Nga makasarita damutan. No, makapapigsan ton ni Mamang Mau. Kabala na lagit din. Ay, agawid ko mapailaan. Diyak mo amang. Ngam tinapatag. Makasarita tayo ni mamang. Awun ba't kaya? Ang ti pampanunutak. Di kasasaad na? Kasi no, di ba nga si kasukin ko na yung mo arito hospital? Ada ka no sigo da katrabahuan da nagretiron. Iso ka no ti mga sasikaso ka ni mamang. Inton maimbagan siguro. Agawidan. Diyak na puutan na nagawid ka, Benji. Naipatumpal mo ka di, timbaga? Nakaturog kayo ngaminan, madam. Nakasaritak pailaan ni Sir Amir, kalpasan ay na itulnog ko ni Lisbeth. Nakapoy ka. Adakan ka, tagundaway. Kinapudno na. Inyawag ko kin ni Sir, tika dami kin ni Lisbeth itibar. Talaga na pudno ka kini Amir, Benji. Rumbang laang, madam. Ado tinapintas agundaway nga intod ni Sir Amir. Sa anak agagangay a driver na. No kasta. Paayan nak, iti daytoy akid daw ko, Benji. Anya ka di day, madam. Nangag ko nga inawagan na ni Kristalin idirabi. Kaya't ko ama panagnikan. Nupod no ama panda iti mansyon ni Mr. De Los Reyes. Kaya't yun to nga ipakaamok kada kayo. No talaga amapan kami ijekin ni Mr. De Los Reyes, madam. Amumat kaya? No day talaang, madam. Kabaalak nga aramidon day ta. Nasaya at launay. Agyamanak. Sige nga rudan. Anya nga tanong mo? Mapan ko danunan ni Lisbeth iti balay taki ni Loribel. Maladaw laki ti amakariing. Kanabarta. Naimbag abigat yo, Sir Honesto. Oh, napintas sa akin di tiririingam Adelfa. Ada napintas sa dangan? Talaga nga ta, sir. Nakasarita mi madlaan ka ni amang ni mamang. Oh, maragsa ka na kung makamoy ti dayta. Awan gayam, kumusta kan? Kastoy, ang nakapsot pa ilang ni mamang. Dandanisan ang makasaon. Apagbit lang nga nakasarita mi. Ngam tinapatag, nakasao mi. Dayta tinapatag. Uray kaskasano. Gaputan nakasarita mi ni mamang. Naragta kag trabaho. Kita amlatan naman niya ti mabalin mga aramida na Delphi. Kasarita klan ni Architect Del Rosario. Sakit ti ulo ko. Kastoy latan ti rikta ka nabigatan. Kasla tsak malakit. At tiga ang kwarto kiti balay ni Mami Loribel tinagturugan. Wan, malagip ko na. Dito yung timbagat ng manong Benja pangitulungan na kanya. Malagip ko man ni Daddy. Tsak pa'y kaya't nakasarita. Oh. Ni Tito Marco tumuawa. Hello, my best enemy. Best enemy gayam, ti pangibilangam kaniyak. Awagan ko man ni manong Benji ito may naksukunan. Si kamot ang timawag kanya. Agtaksi kalangan, nasapa rin muarda dadim kan ni Benji. No amay ngamin asaan ka nagawid ditoy. Gapo, tada kayo tinangawag kanya, Tita Margot. Ha? Oray no best enemy kayo. Da kayo nga ron timang sukon kanyak ditoy. Nasapa kami sa unay ka ni Benji Margot.
Kaawag ni Congressman Pabro kat ang nakanupa lang yung balay da. Magagaran kan samat launa, Amir. Alas 9. Na-traffic kami pa higit di Sir, kaririing ka nun ni Sir Sigmundo. Nung dumanon tayo latta ka nun. Ito yun tayo bagbagak. Adyak magustuhan na ito. Agur-uray iti babayaga. Uray, adamat ni Crystalline nakasarsarita. Sino ka niti nakasalitang Benji? Ti may sa katulong da, sir. Karurwar ka no ti driver ni Mr. De Los Reyes. Tayo tulog na ni Crystalline ije Mandaluyong. Margot, awan ka nun ni Crystalline. Isaasaan ka nga agatap iti sa bali. Sige, dumaron kami ni Taunag. Umekan Benji. Si Kanton ti mga istorya ka ni Margot, ti pagsasaritaan tayo. I-medium to pa ikit di Inton malam kano ti pan nakipagkita ni Sir Honesto ka ni Architect Del Rosario. Iti may sa restaurant iti igit ti baybay. Kat ikuyog na kano. Jakmat nga ron makapagkadkad. Itulnong nakto kano ni Jabalay. Tapno isun ti agpalawag ka ni Amang. No apay amarabyan kami pa'y nga agawi. Saan ka matagtagawi, Tita Margot? Napilitan ka ng sukon kanya-kanya. Ako mo tidagas na. Makipagsin na nga takakwan. Nagsapa matgayam da Daddy Arimwar. Napananda ka nukin manong Benji. Agdanon ta kano kini Congressman Fabro iti mansyon nila kay Sigmundo. Talaga mo ta dahil siya alakay. Amo mat, dagiti babak nang. Saan da amap-mapnak? Sa dino kayan ti pangitulnugakan ka? Sa dino pa'y my best enemy. Ichay balay Makaturturo ka. Saan ka kadi amabisin? Aywan gayam. Sa anak pa yan amigat. Okay, dumagas tama migat. Taniwal daw gayaman. Dahil man iti kutsi. Talagang sa susurutan na kami. Jack ipadlang kinilisbet amaputenga. Ang kasanun, no isutirantada kat mairamrama na. Or-orayan mi pa ni Congressman Pabro iti mansyon nila kay Sigmundo, honesto. Ken saan pa yarin mo tila kay iti kwarto na. Isa nalagip kang awagan. Agkita kami kan architect Inton Malam, sir. Ipinalmi ti groundbreaking ti pabrika. Nasaya at lauray. Mangrugin ti dakkel manan a negosyo di tayo Ilocos. Ado at tao ti mabinipisyaran, sir. Nay, ay mawaran ni Mr. De Los Reyes iti kwarto. Sige, sir. At dapat hindi umawawag kanyak. Sige, bye. Sino nga tadag iti nakalugan iti kotse anang sursurot kada kami? Inuho, uray ta kami kinilisbet ang nakarupar iti restaurant. Kati agawit kami, sinursurot na kami lata. Agingga nakadahanon kami ito'y balay. Di pa nga tanalpas da Amir, anak isarita iti dayjay alakay. Ni Benji ti awagag. Anya kumati amuna. Matantanaga-naga. Kaslawan pipiak ni Lisbeth. Gapo iti awag ni Mr. Garcia. Nagbalo ti plano. Iso nga inawis kalatan nga agpasyal dito igit ti baybay. Kalpasan na. Mangrabiitan to iti nanganan mi iti aldaw. Napintas ti agpasyal dito igit ti baybay ti kastoy nga oras ti malam. Aglalo kumaan, wala nakalugan ta iti yate. Hinton na minsan na Sabado. Agmalmalam tanto dito igit ti baybay. Agmalmalam tayo, manong honesto. Saan nga ta? Ang madukutan ta? Adelfa, madukutan ka kadi. No sakti kadwa magpasya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo.
Iloko Love Stories.